Gioketi na riboti kugena ku mitatara ya ugiteri ni gathikitwo gutigirira kwina ugiteri barabara-ini nene mihango ire ikoretwo igitabanio kwa ihinda ria kiumia kimwe riu maabitha a borithi makinyagio mĩena ĩtiganĩte ya gĩtarũ kĩa irathĩro rĩa bũrũri hĩndĩ ĩno ya mambura ma thigũkũ. Komishona wa gĩtarũ gĩkĩ Paul Rotich akĩrĩra mũingĩ mambura matarĩ na wagagu oro wothe. Rotich augĩte rĩrĩ nĩ ikinya rĩoetwo na muoroto wa kũgitĩra mũingĩ makĩria hĩndĩ ĩno ya mambura ma thigũkũ, makĩria mĩena ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩagagio nĩ ekinaĩ. Oho nĩ ũrĩtie mũingĩ gũkorwo ũkĩnyitanĩra na maabitha a borithi kũgacĩrithia mĩhang'o ĩno na njĩra ya kũmamenyithia ndũmĩrĩri oro yothe ĩgiĩ wagagu kana ũhagũku wa ũgitĩri nĩguo kũgirĩrĩria ũgwati oro wothe kwĩyumĩria. Sehemu ya urban areas tumefanya deployments ya kutosha ambayo nilikuwa nimeangazia hapo awali kwamba tuko na operation orders na tutakuwa na polisi ya kutosha wa zile sehemu za mji urban areas. Tutakuwa na visibility ya kutosha ya polisi kwa sababu tunaamini kwamba ni mzuri kuzuia it's better to prevent crime kabla haijatendeka. So tumefanya deployment ya kutosha kwa highways. Tumeweka askari ya kutosha pia kuhakikisha kwamba tunakuwa kwanza na usalama barabarani, na usalama inakuja mara mbili. Usalama ya kwanza ni kuhakikisha kwamba wale wasafiri ambao wanatumia barabara wawe na usafiri ambao haitasababisha ajali yoyote. Ya pili ni usalama ya kuhakikisha kwamba tusiwe na watu ambao wanaweza fahamia wale wanatumia barabara yetu. Vile tunaongea na nyinyi sasa, Regional Traffic Officer is manning Mombasa Road. We have a long stretch of Mombasa Road, so we have deployed her there. So kuhakikisha kwamba kuna usafiri ambaye haitatizwa na jambo lolote. The major roads ambayo kutoka Sagana kwenda upande wa juu na Nairobi pia kuja upande wa Meru, kuna deployment ya traffic officers.